pozdravite i recite neka igraju malo, malo čiricu, neka igraju malo više. Predsjedniče moj, mi smo igrali i ponašali se tako kao što ste vi pitali. A Davor Šuker, kako da ne, predsjedniče, a gledajte u 11 sati televiziju, Davor Šuker je rekao da je svoja 2 gola poklonio našem predsjedniku. Pogledajte u 11 sati na televiziji. Dečki, poslije ćete pjevati, evidentno da dobro pjevate, ali mislim da ipak bolje igrate. Ja imam jednu poruku i čast mi je, vama sam ja već čestitao, ali zamislite da je predsjednik države našao načina da preko našeg Čopa dobije telefon i da vam od srca svima čestita i rekao je da će biti nešto u gotovo.